Your hearts and sing, so sing for
And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be you heart today. Maya pa sisilip po kaya katamungan, pagkiabetala po kin Santa Misa, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Mangyo and Paras family, Ricardo Lino and family, para king kapasalamatan king Aldo ng Kiabaitan daring makatuki, Eden Cau, Father Dines Pineda, Techi Ocampo, Dr. Lito Medina, Marites Pineda, Carmela Carpio, Jeffrey and Gretchen Ganong Galang, para king personal akayadwanang ng Rhea Ocampo, Phil and Janet Castro, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Imelda Maglaya, Lisa Maglalang, Iluminada David Benson, Baby Glornita Ganya, Oselito Jojo Buluran, Ligaya Lusong, Ernesto Godoy Silva, Gina Nulud, Victor Nakpil, Marisa Turla, Juanito Simon, Ray De Mesilo, Lina Lansang, Ernesto Dison, Florentino Bogs Ponce, ading anggang kakaluguran at kamaganak amasakit. Para king alanggang kapainawan din kapatad tamong mayango na biye, Jose Francisco Pato, Rosita Mariñas, Sonia Umandal, and Gracia Collis, Rodolfo Lourdes and Donata Nakpil, Ellen Vargas Antonio, Suzette Valdez, Frida Katikbak Banico, Fatima Marie Manarang, Frederick Ernie, Fernando and Mercedes Luciano, Danley Serrano, Alfredo and Rafael Rason, Remedios Odon Lino, Antolin Paule, Ernesto Matias, Carlo Anthony Punsalan, Frida Katikbak Banico, Yuri Evo Tañedo, Father Larry Sarmiento, Maria Teresa Morales, Carlina Layawen. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. O pusong mahal ako
sungnuan kekeng panaligan gawan me po impusoku at impuso mo. Puso ng Jesus, pusong mapaglunos, tingiran mo sana, ingkekengawos. King Legion ng Igpa, pananganak, panibanan ng Espiritu, Amen. ing grasya ni Ginoo tayong Jesucristo, ang lugod ng Diyos, ing pamakiagom ng banal na Espiritu, yung manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Maya pa sisilim po. Maya pasisilim po among. Yan ni First Friday, king katang misa, daon tayo king sagradong puso ng Jesus. Amanag kat kaya katang magpaulaga king katang biye. Nano mo, ing akwaning tao, ning ikwanangan, ning keti king yato, dapat may walay kayang biye. What profit does a man gain when they gain the whole world and loses himself and his life? Pasibayo kapatid, papagana ka katingin do kaya katam, nano talaga yung maulaga. Aliwayang lilipas pabiyan ng yato, yung manatiling relasyon tamo kaya at yung balang metong. Karing panahon may kasalata mo, at pekpalit tamo yung kaya katang biya kaya tiking yato. King biya lala ililipas, o milalako ulaga king kelambatan. Pota mo naman makanyan yung panalaway at aking sarita mo at kimbalang metong mangyatang kapatawaran kay Diyos. Karingagang pamikasalata mo, ngatangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos, sa may payang tuto, pakaluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Gino, pakalulu, Gino, pakalulu. Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Manalangin tamo. Ganakan nyo lapurin kaya kong intention. Ganakan nyo lapurin, malalam yung panalangin kay Diyos. O Diyos, ting meto si kluban, sambanda ka bilang Ginoo. O Diyos, kapilanman malapit kaya kami, matulang mamaus, igpake ka. Iba't kaniting yatong alang kapanatagan, makabaligid kami naman sana, king kaya kaming kasunduan kaya ka. Papamalinan mo kaya sanang misan metong king kapayapan, panatag king kaya kaming pilubluban at lugod. Itiyado at may kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kang beya mo ng banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ng propeta, Nahum. Lawan nyo, daratang ya ang tubod, paboring bundok. Magdalayang mayap a balita. Daratang nebang ibalita na, ing tagumpe. May malening uda, pagmasusyan nyo laring kaya kang piyesta. At tuparan, ing pangakong pena tayo, king Diyos. E nalalumusog pa si Bayo, king bansayo, king marawak. Lubos na lang mesintang, uling malapit na niyang ibalik ng Ginoo, ing dangalan ng Israel. Itang dangalan na,
bayure pinakawanan ting kasalang. Makalunos siya ing malaram at makamate syudad. Mitmuya king pibantyan pang panakawanan at samsaman. Inge ding latiku kaya kang pakiramdaman. Ing korog ding parolang. Ing noksu ring kabayo. Ing inge ring kawahi. Nulusublo. Ring lalaking pakasakya kabayo. Kikisap na ring espada at nandusda. Matas da pangatambak ding bangke. Ela mabilang-bilang ding taong mete. Ding taong makatakid la karela. Kapmanda kang tinat. Ilakoda ka nangalan. At mga takutan la king lalaway kaya ko. Ning sablang manakit kaya ka, mga paurong la. Sabyan da, ibaksak ne ing nineve. Nino ing munyelunus kaya. Nino ing mamatula kaya. Ing amano ing ginu. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo, ako ing mamatul kamatayan at babyebe. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Datang ing panaon, amibaksak la, ingaldon ing kawakasan da, malapit na. Niligtas na lang ng ginu, ring taong pinili na, karet ang kaya susuyo, malunos siya. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Akit yung ngini king ako, yapin ya ako. At ala ng Diyos, subali ka na ako. Makamatay ako at babye-bye. Manyugat ko at pakayap karing sugat. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Ingka kong makinta ba espada, kakuyang itayis. At ang justisya, kakong ipairan. Parusan ko lang kakong kasalang. At dentang kakong mua, kakulang ablasanan. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, ayasahan laring sablamong kautusan o ginu, manatili la kapilan man. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o ginu. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, ninong bisang tugi ka na ako, sukat ng sakwil ng kayang sarili, pusana ng kayang krus, at tuki aking kagulutan ko. Uling ing ninumang bisang sagip king biyena, mawalaya kaya. Dapat ninumang midaon king biyena, alang-alang ka na ako, ya ing magkamit biye. Nano pinaman nga pala ning metong tao ang yang abandining mabilugayato, dapat antiman kanyan, aparalan, mawala niya maning kayang biye. Kabut mete yung tao, alayang arapat nanuman para abawi na imbiyena. Inganak ning tao, di natangya, kambening kayupayan, ning igpana, at antabayanane karing kayang angel. At panyatang na, ablasanane, imbalang metong agpangking kayang depat. Sabihan ko kaya kayo, di nga liwake kayo ketiking eraman takman ng kamatayan hanggang erakit datang antimo ari ning anak ning tao. Ing maya pabalita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilig yun ipampa ng anak panibal ng Espiritu. Amen. Good evening po. There are two movements of values. At inya po nga duwang pupuntalan ng ulaga. Whatever you have. Yung nanumang ating kayo, maulaga yan. Pero ating pupuntalan yan, it's never constant, it's never consistent. Yung ulaga, pwede yung mibaba ulaga, at pwede yung mitas sa ulaga. Itangaw sanda kanyan, depreciating assets and appreciating assets. These are two basic accounting or financial terms. At itang pibanjan, pero yung pibanjan tamo, lalo na ng material na bagay, kingkelambata nila para pareho ulaga. Material assets, they depreciate the longer time they are used. And the value also depends on their usefulness or their pragmatic utility. Depreciation. Anyapin po, nakatakasaya po tambayo yung cellphone mo. Nakakalagu po ang kapogi po tambayo yung malan mo. Then kay simbame po ang tanganak mo. Siguro pag maragul mo po tangatingang bayong kotse o bayong relo. What's in? What's new? State of the art, Nobel, modern, and most recent. King accounting firm, yung tapong magobra pa king finance king eskwela, depreciation states that the fact of the value of things goes down through the years. They are worn out and outdated. Halimbawa, ining tatal na kong microphone. This must be expensive. When Father, I think it's Father Adriano, more than 6 years ago, Seli Nini, almost 6 years old na yung microphone natin. Maganda pa naman. Pero halos wala ng pintura dito, wala ng kulay. By the way, I'm the only one using this microphone, color white. No? And kasi yung iba, nagwo-worry, hindi po kami pasapasa ng microphone. May microphone yung commentator, may microphone yung choir, may microphone yung lector, at saka may microphone yung father sa pare. Pero ang mga microphone na to, kahit maganda pa, mahal, after some years, murang-mura na lang po ito. Yung magandang cellphone mo ngayon, kung bago man yan, after some years, ang tawag ng mga bata, Jurassic. Luma na, hindi na uso. Ganyan din sa mga opisina, kung may computer kayo, may building kayo, after some years, yung mga building natin, mga lalo na yung mga commercial buildings, kahit na yung mga sinasabi nilang condominium, after some years, kahit binili mo yan, they will be destroyed when they are already at their obsolescence, their full depreciation. They are outdated and over usefulness of their years, after so many years. Obsolescence. Ala nung ulaga, wala nang halaga. They're called disposable. Pwede mo nang itapon. Pwede mo nang isang tabi. They are already waste, rubbish, and thrown away. After their useful life, in terms of functionality, the value is already obsolete. And no pwede. Sometimes out of sentiments, we keep them. Pero sa mata ng tao, those who have no sentiments with them, they are not useful. They have expiration date. They're only useful up to a certain date, and then the value is lost. Pinipace out na po. Minsan, meron akong kaibigan, meron siyang magandang camera. Yung camera niya, nasira yata yung lens. And then may isa pa kong kaibigan, pupunta ng Japan. Sabi nitong kaibigan ko, very proud, nasira ang lens ng aking magandang camera. Pwede mo pang ibili ng lens ito. So binigay niya yung pinicturean, tapos tinignan yung brand, yung number, series. Nagpunta sa Japan, yung kaibigan namin. Pagkadating niya,
Hindi siya nakabili ng lens ng kanyang camera ng pinabibili sa kanya. Sabi mo, ba't di ka nakabili ng lens ng camera ko? Wala nang ganyan sa Japan. Hindi na gumagawa ng ganyang camera. Tinatapon na daw ang camera. Wala nang replacement. So you really have to dispose of it. Phased out na. Not in service anymore. It's not updated anymore. It happens. Tinatapon na lang. Ikaw why? Kasi ang halaga ng mga bagay na yan, depende sa kanilang gamit. Usefulness. In a utilitarian perspective. As persons, kung minsan ang nakakalungkot, ito yung nakakalungkot, ako okay lang eh. Talaga naman pag luma na, di dispose na. Talaga hindi na pwede. Let go. Material lang naman yan. Pero ito yung mahirap. When you use the same parameter when it comes to our person. Ang pagtingin natin sa ating sarili, sa ating relasyon, maaaring ganyan din kung di tayo conscious or if we are not careful with the way we think. Kung minsan tinitignan, kaya pala sweet, hands, parating holding hands, kaya bagong kasal pa lang sila. Di ba? May kaibigan ako sa seminaryo, girlfriend pa lang niya yung kaklase ko, yung pag nagsisimba sila, holding hands sa katedral, holding hands ganyan. Tapos sabi nung girlfriend niya, bitawan mo yung kamay ko, bitawan mo yung kamay ko. Sabi nitong kaklase ko, ba't ko naman bibitawan yung kamay mo? Hindi mo na ba ako mahal? Okay naman, nag-holding hands tayo habang nagsisimba, hindi naman bawal. Tapos sabi ng babae, bitawan mo yung kamay ko. Paano kung makapag-sign of the cross kung di mo bibitawan yung kamay ko? Ganyan po sila ka-sweet, no? Ngayon, hindi na sila sabay nagsisimba. Yung babae nasa harap, yung lalaki nasa likod. Pinark muna yung sasakyan. Hindi na sila sa... What I mean, sabi, kaya pala sweet. Kasi bago pa lang. Di ba? Pwede rin yan sa mga pare. Kaya pala masipag yung father. Nag-prepare siya ng homily. Kaya pa masigla si father. Tsaka nagbabasa pa. Kasi batang pari pa lang yan. Bago pa lang. Pero pag matanda na yan, pag matanda na yung paring yan, magiging bullshit na rin yan. At saka yung homily yan, no, durot na mo. Alam nyo, pag ganyan ang tingin natin sa sarili natin, parang ginagawa nating material ang ating pagkatao. When we look into ourselves as something like material things, pwede mo sabihin, matanda na ako, hindi na ako kamukha ng mabang bata, hindi na ako kasing lakas ng mga anak ko. No, that's not true. Alam nyo pa yung mga cluster of islands sa Japan, yun sa Japan, parang sa Pilipinas, mayroon tayong mga islands. Halimbawa, sa Pilipinas, mayroon tayong mga islands, cluster of islands, we call them Visayas, di ba? At mayroon silang sariling lengguwahe, salita, Bisaya, di ba? Ganon din sa Japan. Mayroon silang, I think it's Okinawa area. And they have their own language. They are not like modern Tokyo, modern Osaka. They are in the islands, no? Wala po sa siyudad. Alam niyo po, they live as fishermen, carpenters, farmers. They take care of their family and their children. At isa po sila sa blue zone sa buong mundo. Alam niyo yung blue zone? Yung nabubuhay yung mga tao more than 100 years. Parang yung average age ng mga tao, 90 years old, ganun. Mahaba yung buhay nila. Alam nyo, dun sa mga Okinawa Islands na yon, blue zone, one of the 5 blue zones in the world, wala po silang term, wala silang salita. They don't have in their dictionary the word retirement. Wala. Because retirement is only a word of the corporation, a word for business, a word for the human resources department. Pero in terms of their life, if you are a farmer, if you are a fisherman, you are a carpenter,
You are a father. You are a wife. You are a brother. You are a sister. You are a friend. There is no such thing as retirement. Wala pong pagpapahalaga natin sa ating sarili, parang kung paano lang tayo tinitignan ng ating korporasyon, ng ating opisina. I think we miss the whole point of our beautiful life. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? Ano ba naman ang kwentang nakuha mo lahat yan pero nakalimutan mo ang buhay mo na parang material na bagay? May kukwento po ako sa inyo, no? Hindi naman po ako machismis. Ito po yung nangyari nung bagong pari pa ako. Siguro 1997. Matagal na po, ne? I'm a very young priest and I'm aware of a community in San Fernando. Mayroon po isang manager ng bangko. Manager. Na-promote. Tumaas pa yung kanyang posisyon. Other man manager. Tumaas pa po. Meron ba yung parang junior vice president, gano'n. May hawak siya, hindi lang isang bangko sa San Fernando, sa Central Luzon. Poging-pogi po siya. Parati siyang naka-long sleeves, naka-necktie, mabango, poging-pogi. At yung kotse niya, bagong-bago, the latest car, yung kanyang service. Kasi magaling na bank manager and leader. Authority, promotion, latest car, and you know, ang sarap-sarap ng buhay niya. All the attention and all the good relationship that they have in business. At siguro sweldo niya mataas din. But he maintained another relationship with another woman in Manila. Meron po siyang isang relasyon sa labas ng kanyang sariling relasyon sa bahay. Meron po siyang minemaintain na relasyon sa Manila other than his wife, his family, and his children. Stressful po yung buhay niya. He have to travel to Manila, Patago, and then very late night, uwi sa probinsya. Riding and driving Manila, province, until his family, his children, his wife discovered the relationship. Yung mga anak niya, puro babae po during that time, college and high school. And he lost his home, his office, his career went down. He became jobless and alone and poor, without family. What profit is there to gain the whole world and lose your life? Kuhang-kuha niya yung mundo, sa kanya lahat. Pero nawala ang kanyang buhay. I think our Lord, in the first reading, sinabi po sa unang pagbasa, our first reading that is read from Nahum. Sabi po, the Lord will restore the vine of Jacob, the pride of Israel, though ravengers have ravaged them and ruin their tendrils. Kahit nasira ang buhay mo, kahit nawala ng lahat, ang Diyos, ibabalik niya ang buhay mo. Dahil ang halaga ng tao para sa Diyos, hindi lang halaga ng taong mabuti, taong magaling, o taong walang kasalanan. Tandaan po ninyo, kahit may pagkakasala ka, may pagkukulang, God still appreciates you. Ang tao kasi kuminsan parang bumababa ang halaga. Matanda na tayo, may sakit na tayo, wala na tayong trabaho, hindi ko na kumaka ngayon. Tapos nagkasala ako, nagkulang pa ako. Ganyan ang pagtingin ng tao sa bawat isa at sa sarili. But what we celebrate is not depreciation. It is appreciation. Appreciating the value of our person. Hindi po pareho yun. Hindi yung pareho ng papapahalaga sa kotse. Pag yung kotse nabangga na, nasira na, pwede mong pa-repair pero the value goes down or you can dispose of it. No. Ang pagpapahalaga sa tao ay ang pagpapahalaga ng Diyos. Kahit nawala ka, hahanapin ka. Kahit nagkasala ka, He will always reach out to save you.
You cannot hold on to life like water, it will be lost. Or grab the sand, it will only slip through your fingers and your hands. You have to deny yourself and gain the grace of God and His love that is fulfilling. Carry your own cross at the time you feel the worthlessness of this life and let go and embrace the cross that really would give you the fullness of life and the real value of your person. Meron pong isang movie, ang title niya, Meet Joe Black, 1998. Ang bida po dito, si Brad Pitt. Kaya lang siya yung kamatayan. Ang talagang pangalan niya, Death, kamatayan. Kinuha yung katawan ng isang batang lalaking namatay at he became a consultant or friend of a multi-millionaire. Ang kasama niya sa movie, si Anthony Hopkins, a very wealthy millionaire, industrialist. Kaya lang po, mamamatay na itong si Anthony Hopkins. Parang sinasalubong ng kamatayan. He was given time until his 65th birthday. Siyempre, pag mayaman ka, industrialist, parati po siya naka-helicopter. Ang bahay niya nasa tabi ng dagat. Malaking-malaking kanyang negosyo. May sarili siyang building. Nagmi-meeting siya doon sa pinaka magandang part ng building. Is very rich. And then dumating po si Joe Black o kamatayan. Sabi niya, bibigyan kita ng oras, pero sasalubungin na kita. Mamamatay ka na. Those were the days that he realized the real value. Not his business, not his profit, not his property, but his family, his own life, his days, his daughter, his relationship with his people. Ito po ang pinapahalaga sa atin ng Diyos. Ang halaga ng iyong buhay. Don't waste it like material things. Your life is not disposable to God. Your life is valuable. It does not depreciate. Hindi po nawawalan ng halaga ang ating buhay at pagkatao sa mata ng Diyos. Kung minsan tayo, mababa ang tingin natin sa sarili natin. That's not true. Do not compare yourself with others because only with the love of God that you see ang halaga, ang pagkatao, buhay, and the chance and the grace that you have. Meron po akong nabasang prayer kaninang umaga. I want to share the prayer to you. I just added some words. Sabi po ng prayer, I am blessed. I have food on my table. I have roof over my head. I have life. I am strong. I am healthy. I can still move around. Dear Lord, I pray for home for the homeless, job for the jobless, healing for those who are bowed down because of their severe illness. I also pray for strength of faith and love for their family. I am praying for financial blessings for those who struggle to provide for their family. Lord God, embrace those who are undergoing the most difficult days and moments of their life. We ask this through Christ our Lord. Amen. May your value not be depreciating, but may your value always go to the glory of God, as God would like to invite us to appreciate ourselves and one another. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. King mataning yato'y Kristo, metong yang revolusyonaryo. Amanyawat, metong askandalong pamagpailasa, nun metong radikal pamagbayo sarili, kapamilataning kayang krus. Nga tamo pong manalangin, Ginu, abating miyasana, kaya kaming biye, alang-alang kaya. Ginu abating mesa in keking bie alang-alang keka. Para ka rin sa blang Kristiyano, isakwilda sa in karelang sarili, pusanan de in karelang krus kambening kapanayan at lugod, at tukila kang Kristo, bang makarake king kayang ligaya, ipanalangin taking Ginu. Ginu, abating misa, kaya kaming biye,
alang-alang keka. Para ka rin bisang sagip king biyero, uling tatakot lo king krus akaring sakripisyo, at talastas dasa king abating do imbiyero king kabilugan alang angga. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo abating misa ing kaya kaming biye alang-alang keka. Para ka ring ala ng aliwang arapan, nung ena mo gawa pang dakal akwalto, at talastas dasak, ing karelang kamangmangan, uling agyamang kapamilatan ning sablarang pibandyan, era asali ing biyepot ang datang no ing kamatayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abating misa ing kaya kaming biye alang-alang keka. Para kaya katangan, ing kaya katang kapanayan, para king alanggang tula kambe ng Kristo, alalaya nakatasana, king kaya katang obra, at karing kasakitan ning aldo tamong pamibebye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abating misa ing kaya kaming biye alang-alang keka. Ngeni po, adwan tamoy ing sarili tamong kapagnasan. Iya betala ka rin kaya katang panalangin kapasalamatan ng Mangyo at Paras family, Ricardo Lino and family. Para king kapasalamatan king Aldodang Kebaitan, Eden Cao, Father Dines Pineda, Tetchi Ocampo, Dr. Lito Medina, Marites Pineda, Carmela Carpio, Jeffrey and Gretchen Ganong Galang. Para king personal dang kayaduanan Rhea Ocampo, Phil at Janet Castro, at Ginoo parati mo sanang kambilan king nanumang kapahamakan at sakit, di kaya kaming doktor, ding nurse, magobra, so sahop ka ring hospital, ka ring masakit. Para king kapaldanan da rin kapatad mi Imelda Maglaya, Lisa Maglalang, Iluminada David Benson, Florentino Bogs Ponce, Baby Dornita Gania, Joselito Jojo Buluran, Ligaya Lusong, Ernesto Silva, Gina Nulud, Victor Nakpil, Marisa Turla, Juanito Simon, Ray Demechilio, Lina Lansang at Ernesto Dison. Ginoo panalangin mila rin gang kaluguran ming mayang mabie, lalong-lalo na'y Jose Francisco Pato, Rosita Marinas, Sonia Umandal, Engracia Collins, Rodolfo Lourdes at Donata Nakpil, Aileen Vargas Antonio, Darlene Jude Galang, Susette Valdez, Carlina Mayaoen, Frida Katigbak Banico, Fatima Marie Manarang, Frederick Ernie, Fernando at Mercedes Luciano, Danly Serrano, Alfredo and Rafael Rason, Remedios Odon Lino, Antolin Paule, Ernesto Matias, Carlo Anthony Punsalan, Yuri Ivo Panyada, Father Larry Sarmiento at Marira Teresa Morales. Igpa, asyuka banwa potang datang yung anak mo king ganap ng ligaya, mabilang kesa na karing ablasana king kayang grasya, itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Gamot mi daralan mi ayining keke sarili baboling atar ni bebi pabanalan mo sa dual mi
Talakad tampo. Malain kay kapatat, bandating kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginu iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu king kayakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin kaya kaming ayin, at manano sanang iting sakripisyo king kapurian, padalisaya na kay puso at kaisipan, at gawa na kayong parating maong sumuyo kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayungan. At kaya ka Yat antimurin. na yoreng puso yu. Makayat nano king Ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristong ginumi. King dalisi alugut, pagmasusyan mi kayang kamatayan. King mabiya kasalpantayanan, papasyag mi kayang pamanyubling mebye. At king ganap kapanaligan, yampang mi ing panyatang ning metong kaligayan. Ulinita, kang beding sablang koro ring angel karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapuryan kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayupaya. Minuing maluwag, tinlabuan, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanya'y daratang, kilagyo ni Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Siklod tampo. Tunay kapin banalo igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayon king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ni ginuming Kristo. Bayami daon ko sang lubging pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanahong katawan, amidaon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, king waning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis yung anakong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawanan la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyek tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, y Cristo mebea, y Cristo mabea, at natangya pa. Inyang ini gaganakan mo igpaing kamatayan pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraon me kaya ka, tinapin imbiat kalis ing kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, igamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami tigmetong ng banan na Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugut kang Benang Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding sablang malugod na susuyo, magobrat sasaw king kay kaming parokya kay tiking Banala Cruz.
Ganakan mula na bating kapatat min pepainawa na maninayang subling me, ading sablang me ang wabie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhenin doning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakaban ng panahon, purihan dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagawning banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Anak takataning Diyos, kaluguran na katangan, iyagpang tamo kaya, ing panalangin, tiro ng Yesus kaya katam. Kami at Jubanwa, isa panyelagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamit panyelog mo, ketiking yato at kibanwa, mi pamit panyelog mo, ing kakanan mi, king Anawardo, ibiye mo ke kami, ibiye mo ke kami, king Adongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, daring mi kasala ke kami, emuke ipay, sa wukin tukso, nunay ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling keko, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman, king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan di kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. Kekap at timurin. Pasyag tapo, miga kametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, niyo Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuan laring mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapot yagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyuka, king kakabanal-banalan ng sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, impauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Kalam ning banwa, kalam na ni Diyos, makaya pag nakingyato. Karing daranop king lugod, karing daranop king tula, umeta ng makisolo, king benaning Ginoo. O Diyos ko, ikain ka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, mabilog kong pangatawo, kakamuhiyak ka, kaladwa ko pag nasanda ka. Kalam ning banwa, kalam na ni Diyos, makaya pag nakingyato. Karing daranop king lugod, karing daranop king tula, umeta ng makisolo, king benaning Ginoo. Siklod tamo po, Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi, ban ipaglualo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkala mo, para ka rin sa blantao amiyatasan, ban panigaralan impenipatan niting virus. Gawang masampat a paralan, banaiwasan yung pamipakalat na niti, ampon makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mo lo, ring kaisipan ampong gamat do, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mitmong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman ka rin sa blang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para ka rin sa blang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, bang manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo, ingkala mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampat asaw, karem pamangailangan do. Iti yang adwan mi, king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibye ang mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpaming malugot, pagkaluban mo kasana, katawan at dayan kaya kang anak, banibayo na kami, karing kaya kaming puso, kaya kang pakalulo, pihuwan mo sana, ing panga at busmi, at tarian mo kami king biye alanganga, at pagmasusyan mi kaniting Eucharistia. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayungan. At kaya ka At antimori. bendisyonano ko ning Diyos, bendisyonano rin kaya kayong kaluguran. Kilagyon ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa midaone, umaya kayong manwala kayong Diyos, impa magpawalaga na kaya ka parating mitatas. Salamat, King Diyos.
damuing kayang balayan, ingkawan na kayang papastulan, pagkati punta mo